kuna mhanu un'wanyana Jesus before leswi humelela ka ha ri na misisi ntsena ni ri le hansi Western Cape le I go, oh my God, I've never been to a chest like this. Ngihlamalu kasi makhala diyo wa ti ding na very chukela entis ani swi ku loko munhu eka i ba mhaka liyani i biwa hi swimisisi kumbe i biwa hi yona na mi nga ta ku swa nandziha en'wanuna wa so wa nandziha what you says van'wanyana veri hayi khona swi endla ku a badla too much kana leti preferences ta inani loko byana le ka mhaka a ni swi tivi ka ha ri ka loko dana sweswi i siku ra mungana a ni sure loko nga mara ku sale vo ma 11 days ku na vanhu van'wanyana va mhana knowledge na va mhana division vinyi va vukati encica xikhegelo ra 5 a ni mukhalabya i munhu wa rihlakahla loko va tlele encica pillowcase ra 5 sweswa the packs that come with being married papa na foneriwe hi 3 wa vayisi 3 and se mi ni karhele da ringise ya ni karhalisa ni karhele ku vhikela vafowethu lava nga teka and hinkwavo va ni fonela a similar story number 1 lowun'wanyani ngamu i kume condom la khoneni vona loko u pfula i movha lexiya xa old lexiya ku na la ku na khona yin'wana la a ni swi tivi ku tshama yini loko u xi pfula so it looks like a secret cabinet a ni swi tivi na yona squeeze ya lava yini laha yi fika yi kuma inani damani i ni fonelaka kwatini he mara i nga ha hambi siya swi swa wena laha ni wa ka mutini wa vona se ni holova na nsati 1 2 3 ku fona un'wanyani nsati i kume ya va mhani lava seche mfo a rhanga phosa hi lamulela a ti dengi un'wana i kume khona ya condom khona ya phepha hi botne a ku i maraji a ri la se swiswani after the lockdown letiwani boya ku a tenga milandzu yo ka ni nga yi tivi mi ni karhele ku mi yimelela next time loko nsati wa munhu a ni fonela kumbe wena hi wexe ni fonela i ku maraji a wu ndla yela mpedi wa swo i CMCC ya wena ni to vula ni ku squeeze loko ri ku ni le ka ka loudspeaker o hemba hi yena ha mina what this is mi nga ha mi ni plaka ka swilo swa n'wina a na ha lava ku plakiwa swilo otherwise na hakerisa you want me ku ri ni ku defenda ka nghamu ka squeeze dear married friends ndla na sweswo i senda e-wallet ku ni ta kota ku ya ti-console yona byaleni aka nkovana warisa kumbe le palms leyi a kerekeni ya tinghamula loko va pfula ni karhele ku yimela vafana hi mfumo i ro xa ni zondiwa swin'wana a wu swi tivi no why i fane i nga ha na ti-relationship ta hina ti nga fambi kumbe xa hi mhaka vavasati va n'wina va nga hi khome timbilu hi mhaka mavunwa na vunghadla bya n'wina lebyi mina ni nga ngheni helo ka byona na loko a no zondiwa hi vanhu lava hi nga tshikana because a ni ta swi tiva va n'wi zondela ku na nandziha vhele loko xi xo nandziha xi ku sukela swo boha exizonda there's nothing else you can do a ni vanhu va ku tisi minandzinandzi va ba hansi that is why most of my girlfriends know ku ri I'm the one that got away no tlanga va bayini